massage, saloon, gym, aerobics, kwang beneti, kikamer, mamenyo ping pichawa, pieri wiengwen. Boma Hotel Limited, Tenumi, Ikulu City, Iblorabor, Eden Road, Bingage Matut, Bochimi number, not Abungwen Angwen, Beach North, Abchel Adem. Unyo, tiki website mamegwa, www.bomahotels.com. Radio Kamaikan ma initi ye yudikumeni armatin wa juli ya chel notario Mega FM Mantayat Anya James Ubalo tincha bichel nero do apa we ario dueme angwen magali bario kipiera rio we are beach chawa ngwen kida kikapa we are beach make deku tini lo radio itayat kidme winyu wabero ka teatu kwere watiki Minister me Justice and Constitutional Affairs mabeti la President Papati me DP Honorable Ladit Nobad Mao studio kwetwa tiene ka kaini wabinaro Jimmy ma Paul ma ikinjimi ma wabibere kar menwakone ena ye tiene I cabinet tika word nini ngoma yano no kunu uri twal ma pebion badwe mega ka kaini ni bi gweyo wiye ato kaba wabinaro matut te Jimmy ma Paul ma tika time ma dano tika penye ye gamente mukene tie ministry ma mege ikirene ti lokum cholo dien matiko omer dia cholo long dano tiki ko matek total ikena geno ken mabe wabinano ene lokum apa la dilo bokati ki Judicial Commission of Inquiry ilokum apa mayano wajuni ene dong la gam ken tiki ker me kori big gollo ollo ngo matika time ya pa angagi matika timu ngo ya pa makangat makinoni tika timu bene bal chidar machalo mero no kikeme kwere okichek anto dori to twalo radio mara mario food commission leni pio yabo tich mamegi mero tikin jimi mawano binyo akone ita yare nero matini bero wa mero nanno jami mogo matika kutu wani ya chweli kakaini la radio en macharo ngat mauri itela nero ne tini ning wabi nanno bene pia ni loktiki party ne ma jomo kene waju ni umira chalo DP Lugik winje mit kachel ki party menare en machalo party president biketo en ka kwene mero dujute kin jemi mawe beri kare menwa ko ne tayat men yar matini alegi ni nyeke chok ki radio ni piende bo mi ni chawa malak total angeni tijimi mapol mane mero itet botla dit minister bo mi ni chawa malak were iti kwere mekupe ki en studio bodoga kaini la dit minister of foy total chuni wajuli Mega FM iwa yomni ma wakupe kweri iwajo ni ibibiro ibibere kwedwa studio 190 TM wajuli total Mega afoy James afoy Luwin radio weng tunya yom dok medoge radio Mega anape kala moni inge yopeni dan weng olo no nengo loke manogi neno jimati la bon kele moy wangi kakare ati Luwin radio studio ke la dit zero abuga la dit zero wanu nge yutu mbet fal en biru badwe Mega kan tayara en tiru rugo chati makwa ma la dit minister donja la dit minister rugo chati ti dark green la kire ki waji forest green so you be green giwa ndoge ki nyingi madan chal gi ngere gar kwere chon ma gi don ngere bet zero chi zero wajeni ngat manum ti kala me party ne we ba zero ti makwa we are going away zero ti nu eto zero la member me party UPC kape kwa ho la ka la na no tele ba poli actually kitika la ka ha bien embe ti u chan inge ta mega MT operation well creation mati u jalo director Milan that is zero for 12 wa Julie for 12 James ada team operation well creation and party movement ati government
Aroma kil fonyi mafonyi ko kweyu ko pa choma ki gamente. So then America car. A foi bene minister Adit Mao. No ber ko do kan. Mera a wing ngom tie. Chuan what time nyamu lo kamera. Kaka. Foi. Foi to 12. Foi be bomb hotel radio. Tini wa knock the studio. Dream o beru poli. Breakfast petum. Tini wa knock e pange the minister wani. Time champe gang wa bado do ubani. Telo kini breakfast wane tio mabeba foi to 12 bomb hotel. Magelo radio gite sponsors me yu man. Tayar la bomba lo kare a biru ba yapo ki bot la dit minister wa be yer ka chawa malat lo la dit zero lo radio pen ni dum ba lo ni ene ro pol kare wa pa jo ki mi yer kar wa hotere wa da ni la dit minister wa yap kon ki biru ni i cabinet ma yin furi i donya cabinet radio ma che ma yin biru i logo i tero boko tam mi ki president wer ka kota Museveni ka che gamente menarem u beri mega mai beri ani komli anu di bana ki come Maitero mabe total me o kumbetini beruni cabinet in nerma megi tika what nini for James kachel ki Luwin radio kong chao ki penye kong cabinet mono beru kina ngo I te pensiek me Uganda cabinet ena ye dul matiki me konyo president me Uganda teach. I pensiek me Uganda inge bolu kui ngat maluak do kero ni ena yo bed president. Ki kwanyo tuero me doro Jimmy. Nyo ki kwanyo steering me logo. Kauno logo bed chal mutaka. Ki mine opi mohabich. Ma endong miero do. Eto duoy mutaka meno tij machiel eto joma mier go beta mini tam ni nge maila rio ti golo moni matit ke kwe mach manok no bene dano ma bene tie mutaka eno ni bene tie no tie yelu tuo mege ma igi tie lo tieno matino kono ngo chidong wan ma wati mutaka eno ni wan bene no deriva doiwa wan dok no tichwa bat mier wan bene wa bet kamine tam wehe dan weng mati mutaka eni o bedong deriva pe miero o duo mutaka malupe kimiri mamege macharo en miero o lup miri pa joma ti mutaka eno ni ena yo weho I pen check my Uganda ki wachi tuer weng teaching luak dong luak gibi teach ki tuer enoni malupe ki pen check dong pen check tiu tuer eni weng keriching ngarachel peda rioba dong kilwoni executive power chiwachi ni all executive power shall vest in the president. Tin lokane kawaini kina kuman miero time. Tibier miero time. Uno nero kita Trump tika door na kwe. uguru awan kan ki loki said ki Enuni ena ye tuer ma president ti kwere. Dong en pogo teach ki ministers. Kadok pogo bene ki ministers of state. Aketi chalo I Ministry of Justice ano atima charo minister ana yela wi Ministry of Justice I Ministry of Justice watiben ke cabinet minister achel makil wondok ni attorney general ma ena ye tiche memi otam bot gamente attorney general benetiki alukore makil woni deputy attorney general kado mwati bene ki ngat makilwoni solicitor general en bene lawyer madit matiche me tiuti pagamente oweng kuno attorney general ena ye nyote ketamiero ti kwere kado mwabedo ki jomo kere makonyo
administration mala wigi era ye permanent secretary kauno danma logo koma kauno danma logo kom an ki winye ma wakere ye chingwa wan ki president Museveni mamiero odo keta miero party mamega mana telo wie ki party NRM gudi kwede ono loke ni loke pe bero tek ero loke bero tek pien pol dano ma gitiga loke kai penyo ni in mone kwano winye magikerie chinge chiwachi ni pa kwano chidong ini chako penye kekeni chidong inde chako loke ni ning chalo ini ronwa inde biun katuchu jiri ero manaka yam wa bible be pengeyu ero indong no itiga lok pieni tamo ni gininge ma pere teka en lu babe pikare duju lu babe chidong ni in la tujiri amete ni dano niang ni winye enu ni tiki gin ma miero kikere tich ma ana mete apo widani ye bien wigire will bene mier wan mede kitimo kija ki joma wigi will don ana meta wach kong gin makiluoni objectives bien enuni aye kama teacher beber minister don chake ki ye winye eni wano kerie chingwa iniendo pierio medu ma biero wali bario ke pierio werio den loke ni dwe ma biero eni no don aberu minister pe mo adek komberi inde bino kangolo penya inge ma ade ario gwa kiwie mo ario ki dwe biche kondo wakati mo ario ke nuju menu mieru kong oberi itetok ngara chela chel chimi ene doge penye kekeni pingo loku maudo tek tutwale Uganda ni enu bene dano mier ko penye ko bien ministers Paul bati mogo madong beru minister dong beri we nyingi Mario donguri mana yang be pia kilwongi mega kan gen bena choli ba gen bena choli ni in mono beru ni minister ni dong tieni ni eno mega ni pira tek pien Mao is special kari de kari miro pian I kumberi radio Kampala weng Mao ye Mao yo Mao ngo Mao uno tami pingo dan tiga lo kenoni pian yeme Mao check munyak maduong era ila kiri romo komeo pian ngara chile mete bil donka waj dong Jimmy adek mapigitego bagi luoni objectives Machel ni miero party NRM ki DP kuneni kijio kitmetik kachel wek kibet kalore kineni ngol matiu beri Uganda kineni chiro tiu kineni constitution benotel yo kuno patarion ki wore kingi kekenge kinyo jim maribu gi eto bene miero ki wo tamani pati achel tipire kene weka kwani lemon one objective to consolidate and strengthen existing constructive and enduring working relationship between the parties in the areas of political dialogue, justice, rule of law and constitutionalism based on mutual respect, reciprocity, common interest, and respect for the sovereignty and independence of the parties. The lokeni the NRM pedola DP, the DP pedola NRM. Meruti choy kadung Mario to provide a comprehensive framework for promoting understanding, encouraging contact,
results oriented dialogue and cooperation framework tien loke ni food beri we ka gedo no tien loke ne food no ke kero pillars we o jing kadon ki neno kit me kero ne kadon ma dere to strengthen political relations and promote exchanges and mutual understanding on issues of common and national interest. Wabet ki ware kinwa katama mama beti anachwalo katama beti NRM gin bene ki chwalo we winyo beti kadon wakeroni mera ye objective adek mapigi tego objective pagineni piendaro tamoni keto chingeni tie ni wek mao bed minister beru minister pamao ni tie don wai die church enoni mati mere chalo a means to an end and it is not the end yo me o yes kama umero chara yeni yo madomo konyowa wa winye bene ni miero paterioni obed ka bedo piny me lok kare ki kare kidong jem ma miero ki lok pigi kong no ki winyeo mene gin na widano miero po wili ye na dit minister kai nano jemi mai kwano ya dek ma bigi teguli enini kai por achel me kai kai eni mi makchi achel mo ya pa uti udo ka kwere ma piere tek loyo dan kong mier gu niang kita kui me mo alibario ke piario we chelo kati kwere kong mo kwa an machalo mao I don't know tamatieni wan machalo party mape watie igamente madam no ni opposition parties na tamu ni mwa alibario piario ni no waberipe wa poriba mano neno wa mit ki Uganda ero wadonyi ba mawa ket mera ta jalo nyiga ja marinda mugo dane mugo tuya lea gara ne bene mugo tuya tien joma kuya miel ani kuma ono pebero na tamu ni abedonyi kuime mahali bario piarioni mokwa President Museveni jui uno loyo wa ki kui mape karo miliona dek kadon kui ne duong no miliona dek ana penye kekena ni pingo pe watika kato kui pingo pe watika loyo NRM bien mier ke penye ba bien poldar tami beri opposition beri jal medola nika ine luonge ni an opposition ni meno yuega ba beri opposition ten loke ni kui ni po romo bien ka no kui ni romo no pe beri opposition peti ngari mo ma jako party ni wera beri opposition e jako party wera lo kui beri wani ka ini cho jemi ni ma chare donyo kwere chu pe mi de do ko kwere ga imede lo we lo we jemi no ni aberu kalwodo ne wachaho wayam chon winye machel uberikin UPC ke DP wero chunya yom ni tin wati ka anywani zu bien karma NRM bini gamente DP kucha hotiki NRM ma inoni chochok nuchupa ministers nogu aki DP apa mo bero tijili anu nyele anu bero ni katu ching kweri mawono timule no ubero peye gute mo winyeni kikere ye ching eto atamni ludirwani guruone me kuonge me bero minister bien kachwinyi be petek ba ngeni President Museveni bene bero piny me lo kwere pe yot ba ana winyu dano kanye kono Museveni ngoka kong ki chwali ka beri room una rio kong wadung ko jakong porlok en magi wai porlok ngala cho kila cho no na dau kila cho don ko nen wangu ke kenu
ento radio gira ki radio yot radio bene ki kingang bene yot ento ka Dr. Semo Gerere ka dano chalo inen special za kazi we meno wa belu DP ba ka inen Professor Gilbert Bukenya meno wa belu DP ba Rebecca Kadaga belu la DP ba ka dore Dr. Nkuja Robert Kitariko kanyi wa belu ki Zakari Olum wa belu ki lu DP madon almost nuju pagamente ubelu DP dong winye enuni pegi kariye ching watin bepe wangeyo ento gin maono miero time ene ni Uganda miero odo yup me loja luak wero kare ma President Museveni pino en wachini ene betere Uganda pi mwa angwen ne ken ba che wero komo ka joma ng'eyo chale ma ono doing ko ot ono joini interim chairman of the NRM mier kong luak wigu po ni chairman pa NRM po bedo President Museveni kar magitilu chairman pa NRM obedo la DP manye Professor Lule Yusuf mabene obedo President me Uganda ento la chendo President Museveni oluo lo member me NRC kadong ikar eno no en speaker ba president eno no president eno en beno no speaker kadong we otok me be president ni chair be parliament ti do be kadoro ti chair be do ti kekelo winye nyo motion maki wachi ni miero ki med mwa ki gamente we gamente o ket ben chik we bere pero mungu mati logo ne kichop bien ye gire ye nyubu dano ka logo ti crisis gina dong permite era ye bien ka ye do bino dan we ngong dokkat neno we kare pa Churchill gi loen me we logo World War II ye bir payland Britain gamende mer piano no pero money ti NRC ye ni kadon kumeno ba Lwenti Magwai West Nile Lwenti Magwai Teso Lwenti Magwai ya choli kan ojong ke kuja be gutan la kwena chochoko no mero donyo wa jinja ti parliament machalu gen giti twer me moko tam gen waini pimeno ki med mwa akigamente eni la boye tuki med mwa President Museveni hotel Uganda pe mwa ya pa la boye kar eno ni ngat mauno duane malo metele ki gamente eno no imat Cecilia Ogwal mauno position mamege ti assistant secretary me UPC eno no tiki twero eno no dori ono opposition magi luoni opposition ni ono opposition ti Uganda House Cecilia Ogwal kido opposition man mabaye machi no UPDA gi kongi angagi rescue front gi former Uganda National Army Uganda People's Army meteso kono force bote ba kono doing dungo ata ibuti Uganda oweng maini kuimbene wano kai yero ga me binu guru recharge romo kumio wat wachel kichelo wayo wayo to eto pegi neke omin wachel bene kichelo pinyi no raj ingeye mero pe mwa apa enuni UPC NIT opposition ba pingo UPC opposition pian gin mau meru kero ke NRM ke NRA kar magitilum eneme wachini UPC gamende palunero bedoge en palunero enuni pole bena choli mon makiloni UNLA ni kaiche luero no bedon pegiluogi ni UNLA ba pegiluoni Uganda National Liberation Army ma Uganda National Liberation Army President Museveni beru beriye majala member ne ero endo pio elum tidong winyu don ke wachini
ni abacholi kuina me ali bario ka para chela chero ka tim campaign luero inge loka ma wachi ana choli bien angera mana yang atika wa ani ana choli berangeni mod madit mar ba mia ene me pira choli pangi bot jomo kene ba boken winyo maraj ni ken pa choli ero anda no mieta do mukar kare ko ma wachi ana choli la megono ilo cheo ne atiki pen ni wachi ina choli ni una choli po ngolo ngutwa kan awai mego momot ba an ya no bat mao an ngeni lwenyo beru kan angeni achulu no timon ka achuli mao timo bal mao ne on civilian ne ma lai ki keme kweri machalo en po keme ki kahana en wana chuli madoti uri kinyingwa idugu chalo bulu peli okay konya chuli la kwera chuli goklu nego mogumu nego dano kanyi bena chuli eto era choli ni bene ere gonywalo janani luum na tidon pingoy tiga kemeki awe ka wen tiga dar ma bejo ki dar ma raju un kanye luero kono ngara chel ma koro ngolo toy wiye ma bene ki temure no ki luoni Musa Sebirumbi awe ni eni nya choli mego ke gama kon nya choli megono tugiling meno ene kita kigamo kwedi lok ero pecha o kwayo kija ni otime wakija dongdo an pela lok pi jomo bal an la lok pi jema beju machulu ti umpi Uganda chene pamawa chene tawa ene o yugo Owen Falls Dam ene noni wano beru darma kikime no match Uganda ni chi madong Dr. Semogero noni duako democracy chen onyoloja lwa matien loke ni multi party ba kibotwa loja lwa tin loke ni multi party kipiem pe nengon kauno Premier League beru movement system titi ono bedini do man set perge ite chena madir no tien loke ni daro engdo miero rong Etihad Airways wan makumberi pinyo romo ko mwao wanu man yu ko no don gwa don ko wadako bedon ko no cher wa Australia do Arsenal don pange primero gen moribo UPC ki DP ma era yo beru cooperation ma jelba ko no lo pe cooperation bien da tami cooperation beri kin opposition ki party matigamente cooperation beru tikin party matiga mapegamente ki semogere ki Cecilia Wal ukero chingi kartaj magiloni IPFC Interpolitical Forces Cooperation Dr. Semogero tukikatu wa erembe chung me beru president me Uganda maruku ime Pierre Bungwen we abiche mayana wachini en kai chung emitini kiloga en kinono wana choli wa miro ginalangi miro darwa ono mite kiloga ki kon lokman ni kono ki chela peni ono kon pela bal ento pol jomono kitiga chelu gini lutieno wa maki mahogia maha bien kamene poku haogi tidong gwoka lui ki kingang tidong kaki maha ki tuya gugwil kitere Sudan kikeruduri chi anda dugo donga lwen indong ichela chi wa ine adui pebere penyo ni achaho do adui ni dano milion achel keli mia biro ti kem dong lok pasemo gero wajo wego wazero ki wendong wigu wilo ni man la DP ko ina kongong ki keme ki agenda meno nyuro politics me teki politics la ni Uganda berwe uruenyo ko kumbeti uruenyo ko bien kumberi bado ponke jo mapengeyo gino wego politics ti wilogo ni kauno iningeyo gino wego politics ti wilogo ni chi iwinyu loka zero kachal in radio mega kapati mo bino we muchoro bi radio stations obe dogpin wabe kwanyo muchoro bene kom jemi ma ki yuwo ki studio kono mixers gi kono ngo mast ki bene
ini kumbe wani eni adong party mamier wano daro enuni ini tugi bolle kui eto ka ana biro wani jal bolla kui bien ana chuli la wori wai karmati ka chua wani ka ngata tika bolla kui ni bien ana chuli men yet ma dit bukar karo par bedo na chuli ni obed lok mario en lok ma jil ena miero beti ana ya kuira loye ke kin jo mu chung ya wen kade mero chidong kui enuni President Museveni uno pasenta boro ya chuli ko da be weju ingeni President Museveni pia o 50% mala furi ya chuli kan furi pia o 50% chi dano petika ni ang enuni now 96 Dr. Semogerere o porokui tugilumo press conference yo wajini ke kwalo kui ten lokeni don one machalo DP bedoga miotam ni opposition wing bedong kicheta chung bechere parliament wani tami eni kiberu pin ki mogoni ning ingeyo acholu bogoni kiniga wero go banchet ja okene ka inletela ke luot kon kaide kejo ning o wero ba mene kita DP cha orwenyo kwere Kampala ba en Kampala no pa DP dana makwiri cha Damiano Lubega gi Sebana Kizito genga mano gin MPs pedong guchung eno wan kanyi actually ono kire multi party pege eno no wang chone nen ni man multi party man la movement no wang chone dano ngeyo wan jo kene wan waini ojone wan ku agang wati maraj ka wan pe wacher parliament ngao be logo piwa wang bu pe wala lo wan wai wang bu pe wa ko lwan wacher parliament so 96 dano maguinyo lok enoni pe guchung eto wan jo mo kene wachung wacher parliament kuido ko binu 2001 still under movement kakenyo dantiga bakata kakenye dong Dr. Besije ukati Dr. Besije kiye wero moy edo no luor ni kwa kibe mahero otim announcement wakima tuka mapia o Kampala ne ojone an mada wero monyi abe chung mepie mwani President Museveni ikui mabino ni DP ujolo Dr. Besije wandio mukene wanwaini winye ki Dr. Besije montini ni Dr. Besije ene dongeyo chin NRM we endo bechero be golo o ti don wanga warero movement ni uye bere ni pe bicha ko party endo ngembe talk DP ni uye o ni LP bicha ko party wale ando kumakeji ai ando bini mutakana watuwe mutaka wajer barara ganga chairman wa DP ma era ye jalwon Besije dokba wani liando Boniface Bianyima kikwero ni pe wadonyi ot wan waini ujonne pingo kwero wan be wan DP do chidong la cheno ki yedong meno maberu charo watite baraja ka winyo lok ero pe megamo neba wa winyo ero wan wai wan machalo DP mier pe o wek de ba wa beri de ba ero ki boy wa o kitam official position pa DP uberu ni kichwak Dr. Besije wan jo mukene wan beri e ki la ko ringeng moni uberu DP in Iowa Europe ero pe wa tele kwa kipate president wa jengo la ling ana binu kan amede kichun for my second term ero no da no ni beri parliament non pedong be tutwan an bena katika announcement awani kita yama cheko ni an la word mabo an bedong amero telo DP bedong beda amero chung me beri president kuime 2005 uberi nambole achero kachung me beri DP president Sebana Kizito loyaro kuine uberu kui kavuyu
Nano kai ti lweny me party pe lwenyo ki wo lwenyo ki iye anda chera wajo pod lutera mugore wa ni jonne iwa pe yom ki ginu ti mekan pi meno wan macharo kumal me Uganda pe wa be yero luchungwa i National Executive Committee uno ko chero chi donyi office kado uchao ti chuma be ubin unongwa guru wa wano titi uchwe chwinywa kado wa be yero lutera wa wadu wa dolo chingwa mot pe wa yero ngarimo pe be wadu press conference mo me wa ni man ko ngo ani komando kikerane abed campaign manager pasebana Kizito uyapo mabiro kai awajo acholi ni in ma ono miero ina ye bed bot besije daro ngeni karma wacha odul magluoni Uganda anti-apartheid movement pilaro South Africa besije obedo won kom ana bedo la lokore ana ya jolo Mandela meka besije i hotel makumbe kiluoni Serena ni karchano kiluoni International Hotel ana wajini an pa neno wo badano bien kali dano bonguri ero kago ma oyo mage chero gerwenyi an pa be lobo koge tora woro gina kena yo na moni mata mi yo madini bedu jalo karpa Uganda matters dul pa Kizito gi Lwanga gi ngage dano no gitame amenu jomurwe pol dano ti side pakaba jamo wa miero ke wang joni ero kombe da ngagi madongo ywe ngarmo fudlo nyin jo chan ana nero abiru kan achulu dai wi ani pingo indo katika chwa o candidate mapegi support wa lutua we ayi go yelo na iburu dira golo pengene kombe ri un potika neno ne en ginu time enoni ene bero konyo ko me dola tela me DP meno yukoluelo 2006 besije wefu biro kai fungua daro gweta ki fungua kai ano da we o parliament no piena no ni ginu tere parliament pole bedo na timo abe miyo copy me minority report ma wano drafting wano mara tugo piano be konyo acholi bene meniang jema pikitegu pi acholi banya mafuti wigamente abe miyo copy ne we okere kindano we kumena neno won politics edon politics me yet kauno Nobel Prize me yero no tie natami kitiro miyo ne kan kape acholi chigwa puti Uganda mo 2005 achero kachung enaporo 2010 dok mbale this time don't wakeme kisebagala wakeme wani sebagala ma data mi sebagala beloya ento mada lo sebagala adugo gang awajini be komberi abe git be president me DP abe chungwene be president me Uganda pe wa miro dano mabora wa bora wa be wara boro ana be na madek ikuyi enuni kar enuni besi jo katiki cooperation magilwani IPC interparty cooperation wan machalo DP wa bedo piny wa kwero enoni wan wachini party wa kumbedo dano loko party wani chalo bato ogi wan dong machalo DP wan be katika chung Dr. Laro Tunu oberi IPC Mabike oberi IPC Kendo Chamuzi oberi IPC Asuman Basalirwa oberi IPC Kiwinyeni Besigye era oberi presidential candidate Kiwinyeni Michael Mabike ene miero IPC witu actual Lord Mayor Kampala Ento la chiendoke owinyo doke Besigye tiga chwa lukwago Oweho dong daro chala ambassador Laro Tunu ki kin be dongu noni eni oberi mere lokbola ti IPC be do oda ogoro oket be dong pede kumeno maponya onyige mabe meno be cooperation mukere wa odori 2016 anati yoriat
awinyo ni amama Mbabazi kumberi chunye tiga chwe mateko twal okon nodong ki NRM endo wachi ende biro dong ikin opposition well endo ene rete ki Museveni an bena winya waini ada gine dong neni dong obeloka dar wachero ikatomi ki yera dok me beru president me DP an bena chwalo nyani an be mira berikin joma miero TDA mem TDA we TDA miero uchwak an bena waberi wana ngwen an Gilbert Bukenya ki Besije ki amama Mbabazi la chen ni ana rio kinuchu waloru we ot wana ngwen neken ana ya choyo lok dong ngata chil wen kado ngata mero niang gina ti chwin jomulohon ana ya tigi buke a choyo ti kamu yo doriye wa kopi ne beneti wa internet mamaho owe kare ma Gilbert Bukenya upoke ukikomwa odokoni endo chwa president Museveni ti wajini ene tigi mo awe Gilbert Bukenya pebe tem jui ini waje in maugan ini togo mo ata ma walidi be ngoli ko kai piem ji we acha yakolok ma ini waje ko president Museveni ikin wa mai di mo ulingi tik James gin ma romo konyo Uganda ene loga da kono dano be ye kono dano po be ye eno konge chake loga da Bible waja da ye bigonyo wa beri wa logo la chen ana weko chungo wa weko do donki mama gini Besije Kofi Annan mayam be secretary general me UN oluwa ni wachere Britain an visa na pe an no pa cher eto ambassador turu ki jomo kere ngeno cher magu kero ching amam Mbabazi wachi Besije ye we ana ya pe presidential candidate Besije pe ye Baga gino ket TDA o ket maneno ne liet
dong ini chung anda be chwari inde chung ka moy ken ma ini miero do mi tam do ko ni ini be chung ma foot be president me DP gok ma ko ni bini parliament gok ma ko ni round the leader of opposition in benene ni pebe rom karo kui ti be beru ka deno chan ero no ma ti ka tero party ma be dokti parliament ti dum doanye do doanye ko ma kite winyu ni bien pol do madam do ni peti bene lo mo mati on issues ba eto meno the usual opponents ma neno ki peti ma boni mene kitma people power ucha do barania pangara chel people power onomiero ben kema pidano weng mamira loka Uganda eto do barania pa Bobi Wine ki joma choka ngere wando wachini okay kadon kumeno last minute anda katika chung be president mano be payo papire ba but kai na campaign leo ni kitma unen kwere ki wa better way any campaign mate organize lawyer in terms of Jimmy may better kwere make what to try meeting campaign wachi ba James tindo miro wachi lo ada bien inge kita adampa dano ti kwere madong wano bedo pin ki high command ma mega me DP ano ni ando abe chung me bedo president eto pol joma no ti party ma jalo tela madong magi aki Buganda piluoro Bobi Wine ginera jalla dogo pegi mero kudu koma bien geno tamni one mere one DP eto ka dog one name ki mao koni baro kuiwao no chene marayo manok me campaign achera depositing pi Subaru ni uno million piara biero a depositing million piara yo wa winye ki ngata charo ni miero a insuring comprehensively pian bena yo pano tieni miera duako inge campaign eto no kaka bale no insurance tie discovery phone no ti well me million mia cheli piera biero a depositing million piera bich wakero bene insurance mutawama det eno ber pick up ma tu ko eri nyimeni eno ber million mia chel kono ki piera boru ya di kikamo ki Thailand meno bene depositing nenti alo we are million piera biero bene bachulu piera wen tidong aluo awobe chel woda ambassador Obina nye Bernard ngeo timan me branding mutaka Obino branding bene ki nyim ganga intinda u branding mutaka ni kidong mutaka na mugo machon maona tikwere charo Prado enoni abiwilo ki American Embassy lokitika charo ki second hand kidong Land Cruiser na enoni yama abiwilo ki bodjo ma Invisible Children million piera biero ya piera beach ya biero onogu advertising kidong mena yemu ta ma bertie manu wakero convoy ni dando wa nyedo ti lwa chene mo ingeba James bolo daro petek inke donyi ba kan ki million achiel wai dano wa makina igi mero ibe winyu kita nyu be yoka ni jale dong nuang mo la did minister eto enuni no bolo do joma petam matut ka no joma tam matut mero gungeni branding mutaha mono terwo okay but okay presidential candidate fundraising very yacht then anbeli lurema Paul joma Paul ki opposition to twale ki central guber ka wachi ni campaign leno ni president William Museveni ukonyo in ki chilling mo well inen kit me nen kwere leno ni meno gen wajo anda tia wati lo adane ki kome chaden mage waje ni kiti kwere ni inge utuki karu chingu MOU mawinye ni tika konyo ina ye petika konyo lwa mukene ni ingeye MOU enoni tie matio bene church endo mapira taka ereni
en jom loko kumeno ni go wache ni President Museveni mina biliona ya pawe ya bichel chikita ini nera kwede ni ke white konkame tamani akerie biliona pawe ya bichel bien kauno ana tiki biliona pawe ya bichel ba bien an ngare wele ki chat Chatri edi pol chat egi ni bedaro mia bien an lurema pol anyway wa wet many lok me goga lo down lo ko meno bien down tamani kake wachini President Museveni tie ngei ci balu kuyini ento ko mo penye ke ken ma lok en lok polo ma down lo ni ngi mo apiario lo fut pigitego we ho an pa mo me ka lo ka choko go pa ko ngari mo an pa rom choko go pa ko zero bien digi ma ya ka do wano ti kong madung warwate odlega wani zero kon wachi mat bia mo ko ngilega ti winye ni ningni ano no ayeru zero akero kiji tutwale ki logo ba ka no lo gadaba ti no winye kaka wa ko no ywe mati check wa tika du chen ka wa du wa loko wa na no tibi ma pa ju bodro ya chuli ka kai ni chulo diang lo ma pa gi kiji me mukai ni ngela ka mana na lo radio mante yat imega Yuru kilo goglutino. Itu imang wen ni chwa lutino ni weng mangwa gi pe o aparu ya pich ni odiat ma chok. Unyo odiat ma kiyo bu waka kin gang. Pinunga gwera men nono. Yat vitamin A. Ki kony bukere mamite fi goglutino ni ikum tuo mamarande kogi. Ento ma kitwero gengo ki yara gwera. Machalo tuanyo, rubella, polio, diphtheria. Ona macholo kod nano. Pneumonia, meningitis, chado, tetanus, hepatitis B, TB. Yan vitamin A mite vimeno te oparion palatin melwenye kumtuo machalo anyo, chado, ki malaria. Kimegwoko wangi wegunen maber. Wiyo miroponi lotina nyira mwahagiti aparo binoyat HPV pigwoko gi kumtuo kansa medogo ni walpamon. Lotina nyira weng mao binu keng nungu yat HPV mario kichoko chwingi menungu kareman me Integrated Child Health Disney. Yan makitiu kwere pia gwera opore tiyo maber tok chime nono. Integrated Child Health Days. Latin makume yot gang mayom icheye. Kwera mano akibot milisumi yot.com ki kony ma akibot UNICEF, WHO, PATH, USAID, kiduli mukene, Matthew Quinn. Hey man, what happened? Are you not going for work today? Sawo, this backache is holding me back at home. Why don't you take some medicine? I even took this pair of medicines, but it seems not to be helping me out. Oh, sorry, Bambi. Don't hold your back. Go back to work. Just take Pain Aid capsules, the first aid for pain relief. I always use and trust Pain Aid for effective relief from painful conditions like backache, body pain, muscles and joint pain, toothache, and headache. Wow, thank you, Musao, for recommending Pain Aid. I am much better now. I can now confidently resume work. Pain Aid is the first aid for pain relief. Pain Aid is a quality product of MediWorld Pharma Africa Limited. Pain Aid is available at all the pharmacies and drug shops across the country. If symptoms persist, seek medical advice. Iol kichim matoata, yeni baltie ye, onyo betu ne goro, chim mogo ma freezing cha mo kikem, bedo iwek manu bawi. Reham Soltech Repair Store, Gulu, dong kan pichobu pero mo kiken madori kop chim. Reham Soltech, ayeton kayibu chim ma be loki kumalume Uganda. Wayabu chim ma lore, phone unlocking, walago screen mountie, onyo bale, batteries mo bale, housing, dog bene wa triki spare parts original me chim mo kiken. Nongway cho chere business center, Machoki Equity Bank, Igulu Main Market, Onyoko chip number, not a beer a bora there, Abumwana there, a beer a bora Rio, Onyo not a beer not a wen, Abumwana Ria Bichel, a there a wen a bumwen. Oyakala gold the rush of way, Oyakala red rush of way, Ulida, Busti, Ulida, Funana, Busti, switching on Walang, Casting Mungalo, Rumba Hustle Nalo, Boxing, Life Funga, Tolina Fia, Casting of Busti, yo, Oyakala gold the rush of way, Oyakala red rush of way, Ulida, Busti, Ulida, Funana, Busti. Funa Busti with the extreme energy and refreshing taste of Sting Energy drink, available countrywide at only 2,000 shillings. Sting, live switched on from the makers of Pepsi.
Musao, I couldn't sleep well last night due to cough and flu, and it might even spoil my day at work. Don't worry. Trust Ginacov DS syrup. Ginacov DS is a herbal cough syrup which instantly relieves cough, flu, allergies, sore throat, and asthmatic cough. Ginacov DS is a research product by Professor Ogwang, the maker of Covidex. Ginacov DS is a mixture of well-researched herbs in a right concentration for effective relief of cough and flu. Aha, Musao, I didn't know that Genacov DS works so fast like this. I feel much better and can concentrate at work. Is Genacov DS recommended for children? Yes, Ginacov DS is a natural product, hence safe for both adults and children. Ginacov DS is a product of General Herbals Limited, the home of self-herbal medicine. Ginacov DS is approved by National Drug Authority. Ginacov DS syrup is distributed by MediWorld Pharma Africa Limited and available at all the pharmacies and drug shops across the country. If symptoms persist, seek medical advice. Only Kushua get Equilife Insurance. The year from your dicky can't be like Yella Yell. Personal savings. Your current account is Chili to make a big nor be what a Yella Yell. Take you Gamitana. Itahata. Avo Choye. Be warm to Lunaha. Pilario no. Be Wahajella Yell. On your chili bill a day. Or Jome will you cut over here. Joy tin. Get account. Immediately. You have a chili. Equitoka. Morgan. Go Jim number. Nora de Hajella Bio. Dehario Biro. No. Pinumucoin. Japan Beauty. Kuluchi Kere. Equity Life. Liberty Life Assurance. Liberty Life can Equibank Assurance. The Insurance Regulatory Authority. And I'm you Bank at Uganda. And I'm you to Equity Bank Uganda. Dog Deposit Protection Fund. And I'm going to customer Mokan. Dayan, Lokman Yip, Tamba Pat, Makilarki, Da, Ia Chilnorario, Mega Farm again. Malaki Liaye, Boma Hotel Limited. Room services Mapolki, Boma Hotel. Watiki accommodation. Kapuruma Payatira. Restaurants Kipa. Bakery, conference facilities. Outside caterings. Gardens pay you more can make it with it. Wireless internet. Watiki Health Club. Sauna. Steam bath. Massage. Saloon. Gym. Aerobics. Kwang Benetie. Kikamer. Mabenyu Ping Pachawa. Pierre Rivian. Boma Hotel Limited. Tenungi. Ikulu City. Iblorabor. Eden Road. Bing Hbatut. Bochimi number. Not a beer Bungwen. Abungwen Angwen. A beach north. Abichel Adair. Unyo. Tiki website Mamegwa. www.bomahotels.com. Beri twalo radio wati itayat nero matin wati ki ladit zero abuga futika winyo wa mot wati ki ladit honorable minister Norbert Mao chawa ma chele twalo beru kanano Jimmy Matie malo kunu malupe ki politics en ma wadon kwere ni wadugu don pajo kakaini ladit minister kumbeti koko matia choli ma ngeni yimbe no pian por weekend kumkame ni bieno gang Paul WhatsApp groups can participate in the toilet discussions. It is a lubu Jimmy Matika time. Koroti lokum chulu diang. Chul enido kahwene. Pianana no chincha. Down doctica biruing it ga chone utojo ganga kaini. Tamu keretika biru ni tuadunki duakamente korpian gamente petika ye. Chulu diang pa chuli. Chul ki kwanyo dek ki kwanyo kimi ching. Attorney General, United Minister, the ministry, Mamegi, Makimana Itero, Lawyer Wiki, Locum Chudo, For your James, look at your lay, came make a pain my company, ni Borai office Mamega Geminati ni. An Adoni Gamente Kumbedi Gin Mapira Tek Bora Loyo Ene Kid Menero ni Kero Pagamente Utiupi Luak me Uganda Mabene Dano Mamegwa Karamana Aki Ye Benati Kingi Mamol Marachi Yugi Matiwang yet Kari Wal Nini Kafut Kitiga by Yugi
ki kama pi mola ke ye ne tiga balo chawani nono weho ana donyo kuno cholo diang ini petipi acholi keken tipi acholi tipi teso tipi langi ya choli kan dul makiluoni acholi worded claimants geno ter gamente kot chila chen gamente wai miero ki winye teso bene ti jomo ter gamente kot ilam bene ti jomo ter gamente kot karma ana donyi ministry no chol mo pere ono ki keri budget niki be mio billion piera dek ma bene peki mio atamu widano po mawano bedo inyim barracks kenyo pien jomogo loko loke ni doko dong me politics latin we kumbedi dong te minister me justice miero ene do konyu wayo jone ngata doro gamente ini ekiluoni president bedo ngata ukeme kiloke pien ma kidoro gamente kidoro attorney general anati machalo dan maloy wi ministry so ngo mana timi kan mana okuno piana wai ni jone o wek tuyu ideally we ani wek la lu mo da no pengar mo tami ini dog lok manyen an fura donyo la wu maja chot kitugi medo chene o doi billion piera bor financial year eni mawati yeni magiri dwema etum dwema bichele budget kimedo I budget mabino ni ani kuma yati karide malego megina kilu megina ni gen mero dwan gibeno betie bien loketi nyim committee me legal enoni ena ye upemio tam ikom budget ibiek magikero eni chene magikero ni peromo dong miro dwan wa machala choli machalo langi ana penyo ni miro kiket billion 150 walwe nyupi chene enoni chul gira tika waranyim eto piani dano duong chene ne peromo chimpol karga ki goyo bodwa kan dano wajuni kamedi tika chulu pi ip diang ben jokene no million achel jokene betika no alip ni ader ni konki chul maronak ana tamani kangato no alip mi adek chi opino wacha bien ingeba tilo mungu dano lo mere me yongo lok pia po rombo ko ne pian chene tika donyo ki bod gamente direct ya account endo ana miro dano matiki complain gen kong dong guchwa kumberi wakero hotline dong i ministry mabene hotline enoni ngara chira romo go chimchi no ngo matie dong lok man ni kono it diang kono lep diang kono ngo enoni pe lok mo madok mier wo bali ye chawa gina pere tek enani ki med budget wek chulo tumu yot gine ni do chalo lelo UPP now an machalo mau amita mok chaden ni wadara magitika no chul kigo na chimbe ni gimio foj eto mier woten unu kwot I committee me legal jomadong fudong go kero matek mabene kani gen pelo member me committee no go to cho ana legal member wa bene me parliament ka committee me legal tiga beri un bene mier betie